Yes, turabasuhuje cyane tubaye ikaze ku mugisha wawe TV. Hanyuma rero nk'uko mwari mubizi, mwino weekend mu Rwanda byari show cyane. Murabizi mu cyumweru cyashize Rayon yari ifite match. Tutaravuga kuri match ya Rayon, muzi ko APR yavuyemo. Tubabwira ngo sorry ku bantu bafana APR n'abayobozi bayo. Gusa tuyibwire ngo nizitegure ibanze konveke mu Rwanda mbere yo kujya hehe gutsinda Abarabu. Yes. Tujya kwivugira kuri Rayon. Rero yari ifite match uyu munsi wo kwa gatandatu. Yari bicika abareyo twari twambaye. Nange ndayifana buretse ko muri kuvuga ngo ntago nambaye umupira wa Rayon. Ni umureyo. Muzabirebe ejo bundi. Umukino wa shampiyona nzaba akagezi nagateretsemo. Hanyuma rero muri weekend kwa gatandatu yari ifite urubanza rutari rworoshye. Ariko twatuzi ko tugomba gutsinda. Hanyuma rero match ibanza Rayon na Al Hilal Benghazi yo muri Libya. Nuvuga ngo match ibanza batsinanye igitego kimwe kuri kimwe. Al Hilal yari yakiriye. Murabizi ko yakiriye imikino yombi mu Rwanda. Iwabo muzi ibibazo by'ibiriyo imvururu n'iki ntago byoroshye. Ariko ntago ari umutekano muke, ahubwo ni ibiza. Yes, yahisemo rero kwakira imikino yombi mu Rwanda. Kuri match ibanza Rayon yarakonvekaga ubona ko hari icyizere yuko returo yakiriye. Dore yuko muri match ibanza twabita ko hari ko nka awikoro nubwo atari bikora neza kuko hari abafana bakeya 30 kuri Rayon, no kuri Al Hilal Benghazi no kuri 50 kuri Rayon. Bari bakeya nkuko muzi rero abafana ba Rayon twati kuvuga tuti none ubwo igiye kwakira tugiye guturitsa. Twatuzi ko ziri ya nkuta zo muri mwapere ziri buturike. Hanyuma rero ejo match ibiteyemo ubona kabisa match ama equipe yombi ahari akonveka. Ariko byaje kurangira Al Hilal Benghazi iduteyemo igitego kimwe. Rayon irahatana irakisha. Hanyuma rero match minota 90 n'inyongera birangira ari kimwe tujya mucyo bita peno, tujya gukora icyo bita shootout kabisa. Twazigiyemo abanza Karisha Rashid kuri Rayon hanze. Abantu twari muri stade turavuga tuti noneho ibintu birarangiye, n'ibiki Karisha adukoreye. Kandi muzi ko Karisha yaje amasimbura kuko umutoza yaramwize ku kintu bita gutera penalty. Peno yaramwizeye ariko byarangiye atangiye nabi. Ubwo kuva ko kanya umukinnyi wa Al Hilal Benghazi ahita yinjiza baba batangiye neza. Na niko byagenze. Al Hilal Benghazi yatsinze enye kuri 2 za Rayon. Icyizere kiba kirarangiye, turavuga tuti ibintu birarangiye neza ibintu biracitse. Ikintu rero cyabaye ukuntu Rayon yari yateguye mu kibuga ndetse no hanze, ntago twatekerezaga yuko iri buze guhita isezererwa. Icyo niyo mpamvu bakubwira ngo umupira uridunda. Al Hilal Benghazi ntago ari ikipe yoroshye guys, tubyemeranyweho. Nayo yaradushutse ibaze ko batarigeze bakora remplacement. Tubyemeranyweho abantu bari ku mupira ejo, abantu bari mwapere. Al Hilal Benghazi uretse Rayon yasimbuje uvuga ngo mfata abahungu banje baze gutera penalty mbashyiremo baze gutera penalty. Al Hilal ntabwo yigeze isimbuza. Yari yizeye uretse ko wenda abakinyi ba Rayon sinzi niba uramutoza yarabigishije uburyo batera penalty n'ahantu bagomba kwitera. Wabonaga kabisa ibintu byo hanze, ibintu byo kwereka umuzamu akaguru, ntabwo bya bintu byagenze neza. Ariko rero byararangiye, umupira wararangiye, ni kuri ya nyine byagombaga kugenda. Ikintu kibabaje nuko amakipe yacu yose avuyemo. Ari APR yari duhagarariye muri Champions League ndetse na Rayon yari duhagarariye muri CAF Confederation Cup. Ni ibintu bibabaje mutaza kubyumva gutyo ukumva ngo batsinzwe. Ntago ari ibintu byoroshye kuba amakipe abiri yo mu Rwanda avamo kabisa. Ubu twatuzi ko tujye kujya turirimba indirimbo zo muri Champions League.
CAF Confederation Cup hariya muri Mwaperi, none tugiye gusigara mu bwigunge neza ari shampiyona gusa. Iyo twarayihaze ariko rero nta kundi, nibaze bategure ibintu byabo, bibaze ngo ese mu Rwanda ho turakonveka kari cyo navuze no kuri APR abareyo, nubwo turi kuvuga ngo ega uriya mu president wa Reyo yarazi ko bakomeje, kuko arimo kuvuga ngo tuje kujya mu matsinda si ubwa mbere tuyagiyemo. Uretse bari bazi ko bakomeje, kandi yari Hilal Bengazi ntabwo ari ikipe y'akana waza ukifatira ugakano, waza ukikuraho amanota uko yiboneye. Urumva bari bazi ko bakomeje. Iki kintu ntabwo ari ikintu cyiza kiri kwica amakipe yacu, yaba no kuri APR. Bari bazi ko banganyirije mu Rwanda, baragenda bashaka inotara mu Misiri, ibintu bite byikora. No kuri rero niko byagenze. Match bari bazi ko bayishoje kare, nicyo kintu cyabishe. Ntago navuga ngo abakinnyi barajenjetse, ariko mu bafana mu bayobozi bari bazi ko match yarangiye. Reba nk'abafana ejo bari biyicariye, wagira ngo wenda bagiye mu misa, pasiteri ari gusoma ijambo ry'Imana, padiri yari buze kubagezaho ijambo ry'Imana ikibwiriza, bari bicariye rwose. Noneho no mu minota y'inyongera, mu mapenaliti, no gushyira igitutu ku bakinnyi ba Hilal Bengazi, bari kubacanga imicisha rwose, ukabona yuko babakubise igitutu, umufana nyine abatitisha, ariko nta kintu byababwiye. Hanyuma rero nibaze bategure amakipe yacu yose avuyemo, n'agahinda ku gihugu, n'agahinda ku mupira w'u Rwanda. Guys, yari ibintu byanteye gutekereza kabiri. Nabonye ko nta hantu turagera, turacyafite urugendo rurerure. Hasi baza kugira n'ikipe nini isigaramo, twari kugira ukuntu tuvuga ino nkuru, ariko iragoye. Ibitangazamakuru hirya no hino muri Afurika, mu Rwanda, kuri social media banditse ni igikuba cyacitse mu Rwanda, habura n'ikipe n'imwe yo mu Rwanda ikomeza. N'agahinda. Hanyuma rero nibaze bategure, bubake, bahere mu Rwanda, bakonveke. Niba bagenda kugura nabo banyamahanga, bagura wa munyamahanga ukina ufite competition, ufite imyitozo mu maguru, ataravuga ngo baguze kanaka yarangije amasezerano wenda muri Reyo ntago agikina, ari ni free agent. No, bagende bagura umukinnyi ukompeta, uri active mu ikipe ye, bamuzane. Impamvu yo kugenda ngo baguze bashaye Bubu bande n'abandi, wenda rwo n'urugero dutanze, harimo n'abandi tutavuze. No muri Reyo ntabwo ari shyashya, baze bagura abakinnyi bafitinga neza, bakina, bari active, bazaza bagakora challenge, bagakora ikinyuranyo mu Rwanda. Tubahaye pole rero, kandi tubabwire ngo niba bitemera uyu munsi, ejo bizemera. Nibaze bitegure, nibaze bategure shampiyona, nibaze batange challenges mu Rwanda, nibaze bagura abakinnyi beza, nibaze bashyira imbaraga ahantu hose mu nguni zose, ataravuga ngo ni muri fan clubs, ni mu bayobozi, no mu kibuga hose bubake. Babone bitego ayo matsinda bari bararirimbye bataragera mu kibuga, babone baze bagere kuri za goals zabo bihaye, ariko baze bagirite, bubake, bategura ibintu byabo neza. Iki kintu cyo gituma na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacitse ku kibuga. Tubyenyanye mu myaka ingahe itambutse, uriya muyobozi wacu, umubyeyi wacu, nyakubahwa wacu Perezida Paul Kagame yajyaga aza ku mupira, ariko ubu yarahacitse. Impamvu yahacitse ni iyihe? Ni ibi byose mwirirwa mubona. Twaratsinze, twaguze abakinnyi badashoboye. Wenda nituza dushyiramo imbaraga, ejo bundi azagaruka ku kibuga. Amavubi aheruka gukina, ariko ntabwo yigeze hagera. Hanyuma rero n'ama ekipe yacu y'amakrebe, umuyobozi wacu ashobora kuzaza ku kibuga ari uko twimwinjiriyemo agafu, ari uko amakipe yacu yatanze challenges kuri adversaire. Nyabuneka rero muze mutegure amakipe yacu, turabakunda, ntabwo ari ukubasebya, ahubwo ni kugira ngo turebe ibitagenda tubicoce, turebe ibigenda neza twongeremo ibindi, dushyiremo izindi imbaraga. Hanyuma rero nimucike intege, ejo ni heza, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Nibaze bategure shampiyona ndetse n'izindi turunwa ziri n'ahangaha mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Hanyuma rero namwe tubashimire Umugisha wa TV,
mwe mudahwema kutwereka yuko mudukunda mudukurikiye, turabakunda cyane 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 cyane. Mwebwe mwabafana, mwe mufana APR na Rayon, tubabwire ngo sorry. Ejo ni heza, mwatwara shampiyona, mwakongera mukabona itike mukajya mwayo matsinda, yego birashoboka cyane, ariko tubabwire ngo pole, ndetse n'abayobozi n'abanyarwanda muri rusange, abanyarwanda bose bafana bakunda umupira w'amaguru muri rusange, tubabwire ngo pole, sorry, mwihangane, ejo ni heza, turabakunda cyane. Hanyuma rero Umugisha wa TV urababwiye ngo